Nini Paraman Ingding isi Annual Conference Karbi X Revolutionary United Forum Kapamanta. Nangdim puak kimilun kamarjam nona keleji chitia ciklo thekpon longpo. Karbi Anglong Labour Union Dipu District Committee ke seng ningkam isi ke chok katalong. Pinya birta longpen kado kawe phantame kardom na pajriklom tang de pinya birta arjuitha GT ni phai ke thompen player ni mate nini apharma dipu joising doloi auditorium holalong ingdeng isi annual conference Karbi X Revolutionary United Forum kapaman lapen second historic Karbi Peace Accord MOS 2021 katalon pona birta nangle Bangso mai Karbi X Revolutionary United Forum ate pathi hek pen KERUF chairman PDL pen mai chipahen puponsi ada por phai kre sia por pen mai pangcheng pon Bangso mai along aluhiaman pen MP Horen Singh Be SP Sanjit Kumar Saikia KCS amai pu Chandra Singh Kro Karbi Lamet amai kong chunbang Joy Singh Tokbi Song chairman Bari Matum Lapen Ongdung Songja Puatum Kado Kawe Bangsuri Hinya Mulukatum Chetong Peace Accord MOS Surihini Ra Enkoraisi Mate Song Tropen State Government Central Government Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Songang Bong Kachitok Alamdong Prabjin Pen Kapachun Pa Media Pan Bangswa Long Chingwai Pam Rehabilitation Puthak Sorokar Atun Kelang Kapang Priya Puthak Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kelang Ponang Jian Kelang Ponte Lasin non kibang tujilang abang mesen pen lakado kawean keklen pen kapacun daprang Japan Chingwai kedam tang kan suri ini dah koirasi September tarik 2 ciklo hirong supilong song chok kasong arot sorkar asam sorkar lapena song chok ede kaman pen song lamdon citok lo lasi pinin kan ini kecok bang somai long ini paname aluhia mana pek mana asli dia ketong no masih jadi kaptega sai do masih lam tham bakar masih jadi kaptega sai lo lamong masih neli kekama lalu je alang itu thor la Karbi X Revolutionary United Forum keseng la ke bisa nang ke tema kekamnong je benaan la song tu Karbi long kan tak ke song la son lamdon do je kan ke bangke rungjang la son do itu so rungjang ke do jone pen Kumane kali ni kelang lang ke klaim la son la stamenon dak keklong lo alang itu bang ini isi pen je ukot cutting room tu ben bangso song ke sengku abang kelak Karbi Homas Karbi Society Karbi Thailand ke sedang ke bela MOS 1 MOS 2 kapacun dia permata dia no dia dak 125 la so 62 amendment la do dia tik ke MOS 1 apa MOS 2 long gitu close ke to an tame dak ke A to Z chun thai the la si la so 125 62 amendment apa do je pandang da ministry la MOS Minister of State Home and tanon right and damage bilo la seprap chin ben la so amendment kapawan ji pat parliament so permanent kilo long ten ali mati apu dura meghaloi ka la karo part pen dang lok lang pi pune apu asai pen dang lok la sono mate la pen event da Guwahati city adungan tame la khana parat boktarai la hai long bang give and take do tai mene especially Karbi Anglong alu bang ke give and take edoji ko bang di kamu tapi ili tumlong leke 10,432 square kilometer hade square kilometer aten situ ji tapi to thep nanji la so farman ke nili tame Karbi aralong ajak kunji Karbi Anglong angkang pi la pining litum song sok kacing rumpen derap mate Karbi X Revolutionary United Forum asong ahin pen nilitum suri kardon pagirlo apen jasmet pet pini nilitum dak song sok kacing rumpen nilitum sengkan hini ke pleng mate phongni aphong India government apen Assam government apen Karbi Anglong Council apen song sok angbong nilitum monsam alam don ka tiktok alam thia pu thak alam sinitum jasmet pini dak nilitum katalon padopon jasmet alam thebang la halo kedam tang tumi lo
tarik ke thom besin itu masuk ajai mek itu kedeng pon pen tarik ke thom ajai mek bang lah hano ni itu song sok kacing room kadu ko bang suri ini bak kejabang fuki ben cenglok lapen klembang fuki tingrum pet sini itu lah koson si itu lah song sok state government central government Karbi Anglong autonomous council lapen songang bong kacet to kalam dona puthak taso implementation ke klempon unjima lapen prabjin men koson ke pacun ponjima pu alam thesi ni tun mi ke dam tang tari ke thom dak joising doloi odutro hololong ni tum conference ado panglo sija semet la so conference ong ni tum ke pado pon ke la hello je ke ong dung alam the ke klembang phupia tumen ame ni tum han ke jabang phupia tum han enangan alam the ke parju la thonda dono karju ke pangsia dono si kaddo ka we ko pibo sila sonang man bet ma apen aporte men people si implementation sedet ma apen rehabilitation parts of thak people si sarkar atum declaim mane pangkreve ma apen Karbi Anglong autonomous council mate tim Karbi Anglong song chok asong atum han ko an ma ardi pinangji ko an ma kerapo nangji people sila ko an angdeng dipeden ma alam ini da asom tin la so chat bet krung sai alam thia puthang itu chingwai ponno seke ong dung alam thebang ke bang tu jilang por koson sini tu ke klem ponji ma strategy kaida amokhani tum cherai ponno ke bang tu jilang por sila hai asai mu bang ni tum de on po busini te mathano asi pini bang ke jasimet bang la hano nengkan hini ke pleng Karbi asong song sok simbang tang ke oda song tum government tum nikan hini ke peng so katalon mabang la hendo je api sekot la bang hendo je ni tum ke claim ke dam au sumar pen cenglok ke jabang tum cenglok an claim bang kia tum aning ke oi aning ka siksa isuman mang ke son ko ji son do olo ningi phaida do ke ong dung alam thebang ke jasimet bang ke ratchari amuton ba ratchari sai molok dame kati hili sai ke charbo sai la hayalam tame dolo asi chat bet la hayalam nil tuma samara phan nomla ninga chethya song no la meramai polo Karbi cultural society polo ba mi muchot he muchot apun phan hang sila so alam thia puthar wide up klarsa alam pe kache than ke chemung pen ako uthot ilitum ning chapani ding tu pen oson la so hala MOS ka chitoklong a close a chapter to an angton pen so implementation ke ban unjia farman sini jasemet na chupaning ding pen jo hongi bhasil jesi stamet jasemet bang ke rehabilitation alam bang na machini go ena analam the bang ke sarkar punon ba council puno na bang ka duri do pa la penil tumha sutame hanglo je political rehabilitation ratchari amot amenil tumhan awar saina pinangji apen laso awar saina pipon penil tumna songchok akorte ke jabang kia tum pen sona puji kacilang thega farman ta semer la ni tuma somathan kopilo puji seki ki pibang ke resim ke ot pen heliamu ke pangbo sila hai heliamu ke pangbo thega tum resim ke ot thega tum hanman ke uthot angko morning kungkeng polote hoitu habit kedam supen hele chu othu polote Karbi Anglong anu se monsam ke pawang paman thui geli anso se mo suluk soda dona pula so ka feria joini si semet nile tom song sok ning swetben si conference kam pasona budi nengkan hini kepleng peace accord la so katalon jai people la lo ni Singhason Cine Production pen kasong sepon nangdim pu akimi lun kanarjan nona kele ji chitia chikloni phai keparni Athir Production YouTube channel along thekpon longpo Pinpuru dame labangso lunkan arjana long chiparjana bangpi late kidamtang Miss KYF 2023 a winner mate ke chengsia nong e kachipalong dona bangpi same clearmina bonglongpi lapen chiparjana bangphu lake LB song singer atum henno Losong si ladak nong nam kachathang klong lung sepi akangsa inipi lapen trenial longpar atum si pachathak pon lapen lyrics kipidunta uthot trenial longpar amithang amasi topon aduntu music kipidun lake Dr. Utpal Phukon DOP SK Kramsa makeup artist Ruka Sen Hanse drone Rakesh Killing
costume, Singhasan Singlet production, fluid, probing rompar, lapan fooding and transportation ke arthik piso alang nisi, Karbi. Producer Arong Tung Jangpen nang patini don ke, kado kawe motor kenep asai ke tang lap. Lasinon laswarui mate chitia chiklo ni 5 kep ar ni ke, atir production YouTube channel along thek pon long po mate paklang pon po. Lasi solang do karbiarap doang mapanta kelang dong perjia pangsi tuning lipat. News Desk Report Karbi News. Citi ni phai ke thomarni Karbi Anglong Labor Union Dipu District Committee ke seng ningkan isi ke chok Dipu methang asa emalong ke talon pona berta nangle. Karbi Anglong along ki dup deratum kachongdat pen an eom kacholong atum ke claim ke dam along ki sung ke bo lapen labor atum ajakong kache harjak dun thek jia phan Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong District Committee pu amahang pathek ponsi Citi ni phai ke thomarni birla along methang asa emalong talon po. Ada por phai ke ba por malom pen Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong District Committee ameipu longsing kramsa aredeng pen lama intupong. Laswapi ningkan isi ke chok ahim ke dok mai pu atum pen inthampo. Laswalong alhiaman pen Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong District Committee meipu longsing kramsa chunbang bolnovial tokbi Labor Board meipu pritam teron Karbi Anglong Labor Union CEC Meipu Mensing Rongpi, Karbi Anglong Labor Union CEC Chunbang Rising Milik, ILO Meipu Bidya Singh Rongpi, Cultural Chunbang P Robina Inglengpi, lapen Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong District Committee along Klembang Pubang Piatum Chetong Dungsi, Mesen Pen Pachunpo. Atim akorte teman keropar pilo. Asi pini nile tumla ni kan si kecok Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong District Committee ben. Labangso ni kan si kecok la celebration long pop lama ke nili curung tung Karbi Anglong arad doan. Nile teman kai ke nanga cerap nang ceto dun lapen akhir jume nangi pidun ajok si pini labangso indeng si kecok nile tum talon ponong lo. Asi ke bang jilang ni samai la sona thak nile teman kai ke Karbi Anglong arad doan. Nang cerap nang ceto dun ber pupus nili cuniri pono. La si pini nile tum ko an ma cetong nang yang deng along nil tu tong ne dat labang ke isia ki sung lo kedam ke bang ka sa jo ne lo sin tum kedam ke bang phang se do pusan ta nil tum dat suri ara sin tum si tong alam do bon phais da me nil tum lan si tong ne da lo la si pinila ka se tong an bang pu ben samin tu ning arong ajisi thang thili ka che bhonga be pin pen nil tum bang so ajai mek pachun ponong pu sin ning the pon lo la pen nil tum Karbi Anglong Labor Union per bangke ifrang ki bangji bangke along pin coincidental long ta la branch ke seng phan adio phan ke tum se sik lo asi branch tong sin tum seng pon lo putte tum muluk la sons bang po la se chuning ri lo Karbi Anglong rat don tum long chittu don Karbi khai ki sung tum pa jok pon lo na la pen Karbi khai ki sung long kai ki tum arja pon lo na la nil tu Karbi do ka Karbi Anglong rat phan ta nili chuning ri pon lo pi nili Karbi Anglong Labor Union along leadership la pen te ke cheng si alom sitame president ad hoc committee hoi central hoi nang chia pen si non ILO long sinili cheng ik bom lo ILO long ad hoc hoi president akam cheng pon lo la sinili tum lai Karbi Anglong Labor Union puka committee doi go la si pinia committee along ke nili tum ake hai lai khan lo chairman do alang limen sar khorsing timung alang li ke Karbi Anglong Labor Board
pu nili tumapan a chairman nang hoi nang bipon si council along si tame alang li nili tumalong equality just la pente services pu alama kama puthak nili tumapan han pachini ponik bomlo lasi nili tumake mangke lake council asor kinang ya humpurti si nili tumke claim pidun la pente asam sorkar along ke hang dam nang ji ke en dam nang Karbi long pilong ri aparman ke ceng hon panajok nang litum nang cerap nang cetudon pot chuning ri perfect lo nili central committee president hoi pen pini labang so bare ni sari ningkan si kecok puru ni si kecok alang litum kado we cepat duk pen pini ar labang so engdeng si kepacun pornai choro perfect lo athema Karbi long levar atum ningarong pen kichun nang thek lo lake busen nili matha lo alang litum kewang non ka dok kawe cepat duk pen helowing is west pen tame ke bang tum ta do apen sarfo tum si tame ka dok we nang chetu dum do apen ansu se labang so aningkan muneng ako ke bang thuja aningkan si tame ni tum ansu se labang so jai mek ke deng pon bom ya phan ni tum ansu se pa phrang ya phan nang tum hin bata chuning ri lo penang li tum na charap chetu pon ta nang tum phra kiro pipar piglo ni tum thang nang pimu we na tum media team media cell tum anta choro par piglo lapente district president alang li sitame cepat duk pen alang li non an sitame labang so puru ni siang deng ki chok ke nitum ning che the alang li tame ke thek pena jok si non an alang li phanta choro lo nili hin ben choro par piglo apen alang li sitame bori pon popusi nili da matha lo pen nitum ning sipet eklai pet pen labang so Karbi long along ria farman phan ansu se ke bang yelang ki song je phan nitum ansu se chisik pon lo la pen ning sipet nitum eklai vet ke do je phan si Karbi long chongdat chetolo tumanta nili chuning ri par piglo pinena chetong dum atum phan anta nili lam the CC president ben pon si nali tum pen Mahamaya constituency ke parlopon dena rong virwar ahawar ke do men terang la pen chiru rong hang arong ke dama towar pi kilometers ke thom socia jak pin nang anar ni pen towar pi ke me pon pera jok non katari bom BJP sarkar aphan apong pachini pon da pita towar pi customer pon pera jok rong ni arong ara thurpak si towar kasalam pon birata nele tuma pherang ke raji be pen birata na pali rong rupalu ting thur ponang ji pulote aprang si ke me lang la pen towar me sen pen long ponang ji an lote ka ting thura tomon ke jabason man pon the ji lason si non kachari bom BJP sarkar along tin amaya long ta me cheng chi aprang ke than punalam the lake parivartana lam the pen si mai pang cheng pon lason si ke dam tang ke lik apora hoseta me rong rupalu vote kachore ka polote towar ke ba langbung lang ter antame adima long an palidam si kilik hailote ke chengsi lahaya ki sungpen nang pajok pipon pupu chak pon pu aphilote raratuma phan ke chak pon alam the padar jor asong si pinnang an thek pon lasi dena rong birwar ahawar ke do menterang la pen chiu rong hang arong arata tom ke dam ke bang atowar pi pinnang anan ni pen towar ke me pon pe alam sarkar aphan patini pon de rapita ke lang pon ka via jok rong ni arong arata tom thurpak si towar te selampong aprang ke ceng hut ni tum la sotowar SDC hut si nang bonai paprang ceng lo la pendet chilar phak lo la chilar det pen ke congress tum nang rolling lo congress tum rolling det pen ke la tum jobkar puhut bang mote ni tum la jobkar pen claim po kar bahar ta nang le an par ke ni tum towar ta chileng bom lo sotowar sita me nono bang ke BJP sarkar bang det pen ni tum heti towar ke nu se theklong lok lo amasi nono phi bang ke itum ta chohang bom ta un elo tamane bang nang lang le lo mati sarkar do tum bang ke ama sarkar do tum bang nang lang le der masi non ni tum la rong ni pen chelang petsi don tharok kep su se la sorat non thurpak si non ni tum che bonai lo amana aprang BJP ke hai cheng mate ke thur cheng aning kan pen ta ni tum hang dun bom lo pilingan ke penangan ning kan do lo ho non do bom pustame alang litum tanah si chak lo sutame la sotowar wan po pustame nang wan pipe amat non tuning ri bang ke la si na hok pen pustame la sotowar nang bonai pipte la pen mane gari motor le wan e tame ekeng peng dam ale misen anta
जो लासिनी तुम चुनंगरी ले है लासे आपके हाय लापेन ला सरकार दो तुम हतामी चुनंगरी थुलो Pirwar, menterang rong pen, ciru rong hang rong pen, nilitum rong ni pen, don terok kebarat, la suat tuar, kecik bui nilitum cipar juet, la senon nilitum bangke, sorkara sorban, paklang ikdelo, la senilitum rong hang rong gang murah hemalong sinon bui ikbom lo, senilitum ban nang kerap jipu abha, isteta nang lang le, la senilitum cingrum bui dalo, rong ni ara. Rong hang rong pen menterang rong tuar cela jirlo pirlo kiso kiun kicipon ki kosto pan ne lang ithe nang kang lum lang pondak senili tum rong pen singrum si bui dat lo sinon ki dubom ruling sarkar BJP atum ta nang lang ima punang lang le senili tum non klem dalu menterang rong arat pen ciru rong hang arat non ta ciru rong hang rong arat akang murai hem long si ki bui lo sinale tum nang lang thap lo nang lang le senili tum cingrum pet pen don throk kebarat ki bui lo sinale tum thek long po lo nini lo klem tangta aku non klem bom po nili tungke cepat duku election nang le po nang cek cot ke nili tungke kroi kre nili tungke non ba nili tungke mina si cepat duk dal le sarkar da dunak ni tumha chitang ni tungke therok ke barat ke ki kosto ko ane usumar skur ke dam ke wang so kun kicing wai kacing sai ke dam nang jirlo phirlu nili tungke gangbura hem sojong gangbura hem long tanon ta ke bui lo nili tungke kwansi Citong bom lah ni tu klaim bom lah ni tu langsi lam ta kini kena dia hafta hini an bonai deta no anta tangtela तो बार के छेलाट के सुंग है जोइनी सी एकदम रात थुर तक सी के छे बुनाई लो सरकार दो ता दो नाक नंग लांग ले इंग हिरिंग जिंग तक के दाम ला पेन चेंग लok के सुंग के बॉय के सुकुन सुमार के सुंग स्कूल के थन के वन के दिगदार ला सो जोइनी सिन ले तुम किनी ला दाक दंदनी ला पुआ लेन के छेलाट तो बार दो आन के चिरुंग सी don therok ke ba don phai do an si kam klem alu so pin so thur pak si pini la so kam klem ik nang le sarkar do ta do nang lang ek eda da joini si tum ki non mat ke nang lang nang pu po yar lo mane la election por holote to wang nang pipo nang chak chot po chojok dun nak ti ti yat nak ma ting kini lu tung sung bom lo nang rab re bom sinon ke mina ma si thur pro ba yar le non bang ke la don therok ke barat pen ekdom si chingbai ma se hedi इनके नॉन बैंक की बुई गलो निले तुम बैंक के जैसे आजाद पे नॉन सरकार ला नॉन बीजेपी सरकार दो बम भान के नंग राप्ते पुयार ले है निले तुम चुनी री का तुम बैंक के असिंग तो Kenang sot ahor muhortar anam ke so sining long le phokai pen kiduk ke lak arat sung piklong hor muhortar anam ke so par pika pothak ning ki pung chepak langsi usuka Dengaon regional committee pen pini Dengaon ahitia long Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen food and civil supplies minister Ranjit Das Amepi ke kai padapong Usuka long live students unity long live BJP go back Himanta Biswa Sharma go back Ranjit Das go back ku hehui ki hang taram si sining long le paling lang hirpen kachesong parong pluklong BJP atum ke सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास pu kai kita kaning je ke hang kong ke kapachobai thek tik lo kenang sot ahormu hortar anam ke paso sining long le ke phokai pen ki dukelak ara tom sung pi jong si kenang sot ahormu hortar anam ke paso apotha ke pajung ponja phan thangnat asai deng pon pe pulote democratic arona teng pen ing tangrak kachesong podopon Kachesong ponaho solok sudak joko kulote BJP sarkar atomsi adai chenang ji pusi usuka teripia meipu bibison teron pen ningjepong Pinila soasai usuka teripia meipu bibison teron kongchun bang Juntu Hazarika usuka Dengaon regional committee meipu sarlong hanse chunbang sarlong terang pen chenglok ongdung usuka songja tum chetong Go back, BJP go back, BJP down, BJP go back, BJP down. ए हाहक क्यों बीजेपी सरकार है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोली कथा तेखेते कले কৈ থাকে কিন্তু বাস্তবত আমি দেখিবলৈ নাপালো
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহক পুৱা কৰি পেলাইছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা দেনগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত দেনগাঁও বজাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিলৈকে আমি ডাক কৰিছোঁ। অনাগত দিনবোৰত যদি তেখেতসকলে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়াব এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰে। Lakhan ko rapho nilip MAC constituency ke parlo choki hola ahawar dholajan LP school hem ke damtang tomon ke theke jabahut asar nung theng pi ke krabahut ke baba joine asar nung ingrak thang no lapen ahemar pongta hin arumanat ke class ke dobama hut arve ke lipen pinnang an kisung chechak nang no la solam Karbi Anglong autonomous council hin pen RDP ponsi ke salok ji aphan siding ponlo Sita sangtigara ihum nang thon kok lapen tingkerak blok tang etamat non puanta sai klem pon thu thelang posi nere tuma pherang ke pen dirota nang pali Karbi Anglong district alongta along tin high school alongta Karbi Anglong autonomous council hin pen quality education a simbon ki pipon ji aphan pinnang an sai kedeng ponang thek pon long bom Lasong si nilip constituency ahawara longta kadu kawe ausomara tumaphan mesen kachar yahin kapating thur ponji aphan mate kapathek ponji aphan si dholajan LP school Karbi Anglong autonomous council pen kimpilo bonta kopiko solo ne kedam tanga chiklo malom tomon lapen arve ke janga hot loke char yahem na hokdu headmaster Deepak Medhi ke aruiwang abhom tiar nita class dang lapen loke chali osumratum kang ni ang hoita chetang te dada joini longlia thak along si tarpolin chilin si kang ni nang la soa school a hem ka heng no class ke doa hot pin nang an ke do ke thak adim ka ve sung pik an la si prabjin pen nilitum loke chali a hem ke kasalok thupa meji aphan Karbi Anglong autonomous council pen siding pong serak nang chipusi rongarat lapen assistant teacher merin phangchupia hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi, lapen nilip MAC Pobito Rongpia Tumaphan tuning report. Chiti ni phai ke thomarni Karbi Traditional Music School Hanjanglangso methangasa hempen ahong jayalong an suljo rongphar EM Art and Culture aphan kang thum karnia jamek dengpo. Students atuma phan self introduction mate chipachinia jamekta meya long tengpon bangso meya long alhi sir poman pen suljo rongphar EM Art and Culture man peng alhi man pen sarat be Jivan Chandra Pathak Pasam Kathar Dilip Kathar kang therbe anparata man peng kedo ke the kedinga tum chetonglu adun thu Karbi lunlam temo chengmuri chengburu kheihui kethep ke theng ang so se kapareng sap verji aphan Kachari Ahemate Institution of Music Kachari Warsai Pipon Thegapo Art and Culture Department upon Kachoro Pajerpon Lapen meritorious students at Tumaphan Panongsi Momento Suljo Rompar EM Art and Culture Arideng Pen Pajerpon Hanjanang Sopen Bisnu Later Report Card News Nanti Choklin Pen Program Terap Sokitam Sih Mangkep Risoi jangan tu lo, sekarang bangsa risoi jangan tu apa? Ketam keparidun, kepakidun, ahopet, kekan, hit, ketheng, alun temu, hal bangsa, aku kedeng permangke, masuk jenis Karbi Traditional Music School lo apa? Itu orang itu KTM siarai, lah itu. Kasi lah bangsa school pedokok penaram he, wan ini tuhan hey long pakar biak hey kami kita kami meeting support kecepat kelan tunai di mana mana matili tu lah tiga mahal tu mati kita kalau apa nak program lo kono ane ni tiga bah korban tunggal ni kono bahkan bangsa ane ni tiga bah kono itu mati tan juga kepak kelan dulu boleh kono hal bangsa aku makan orang makan itu orang dah KTM siarai lo kalau dah kuat itu panjang langsung untuk ada KTM S dengan dulu alam muslim pun lalu kasih langsung askun langsung mencari rumpen itu alih walau dalam kelah itu bukan sama tu alam muslim
dapat pasal dalam program saya, mereka cuma institut bahas kulit itu dulu itu deh, saya program teknologi bahas itu ini dulu, tapi hal kayak gitu kayak kita. Covid tapi ini cuma jutaan juga, ini cuma nuntimo, ini cuma tekan. Kalau bang sojong sih, pilkada nuhok tak pasti kandung lagi, nuhok kami cepat langsung lomang jeep, urutan teh, mau piau ya, mau pakai ketan mungkin singkok. Bagi kan dia tuh kami latar Charlie, abang tu bang dia fungsi job plan pen, paklan mengheko job plan pen, kan mengheko job plan pen mengheko orang tu. Mahal tu biasa mungkin lo anak tu mahal ke Charlie nahi tu nanti, kita tu mungkin kalau gitu nanti tu sana cuaca tu nanti atau macam ni tu nanti bukan sih doh. Sambil nona macam akhir hek tu monok pada hot boy si kelas kom baik kau mungkin sampai dulu. Tangte normalam sto por phan birta mo ingtonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihenamo pit puthor birta lo wang tweak lo. Chiti ni phai ke thomarani Hanjanglang So Sport Association pen kapater pipona long Karbi Anglong Sport Association atumta chirap dunsi Hanjanglang So Sport Association first all Karbi Anglong Intersub Association under 17 boys kapathu kapangching. Karbi Anglong Sport Association apen Hanjanglang So Sport Association alama Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar lapen Hanjanglang So Sport Association amaipu Jiwan Chandra Patha katum aredeng pensi lama inturpo Kechengsi ke pathu pon lage Dei Hori Rongbonghat Sport Association lapen Japralang So Sport Association ang bongsi pathu chengpon Bang Swalong Aluhiaman pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar MAC Kadom Terangpi Abarim MAC Jiwan Chandra Pathar VDC Chairman Sonaram Singnar VDC Chairman Silarson Rongpi Pen Chenglo Pinang An Man Kedo Kethe Keding Atum Chatang DRSA Terangatum Japralang So SA Terangatum Aphan 3-2 goal pen Kaparempo Hanjanglang So pen Perangke Bisnu Lekhe Nangke Lo Birata Karbi Anglong Sport Association ahin pen pater piponsi Kechengsi or Karbi Anglong Intersub Association under 17 Football Championship denarong Bharat pathuak lamalong kapathupona birta nangle Kechengsi arani dongmuka klapen langhinang bong kapathupona long langhin atum dongmuka ka phan gol pumpho antha ponsi chepahai pon Bangso kapathu Kechengsi arani kangsai pona bangpo kasa referee Romit Timu Amit Basumutari, Amon Bardoloi, Roman Ronghang, lapen Nizum Tamutari atumahin pensi, Langchari pang. Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department Board Chairman Dharam Singh Crow, Mount Sinai English Higher Secondary School Principal Sudhir Tiga, St. Francis School Principal C.M. Kramsa, ex-player Bipol Milik, Dokmuka Sport Association Meipu Bikram Terang, Langhin Sport Association Ameipu Ratnakar Swargyari, Cluster in Charge Bor Singh Crow, Lapen Denarong Sport Association Secretary Dharam Singh Inkiatum Tetong. Karbi Anglong Intersub under 17 boysor তথা লৰাৰ শাখাত আজি প্ৰথম দিনাখন এই ডেনগাঁৱৰ ক্লাষ্টাৰৰ খেলখন আজি লাংহিন আৰু দক্ষিণৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠিত খেলখন লাংহিন আৰু দক্ষিণৰ মাজত অতি তুমুলমূলকভাৱে খেলখন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কিন্তু তুমুলমূলক মাজতো লাংহিনে অলপ বেছি ভালকৈ খেলখন প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰাৰ বাবে তেখেতসকলে আজি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে আৰু এনে কাৰ্বি আংলং
আজিৰ এই ক্ৰীড়া সমাৰোহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ক্ৰীড়া সমাৰোহ মানে ফুটবল ক্ৰীড়াৰ সমাৰোহ কাৰণ এই কাৰ্বি আংলঙত 3টা ক্লাষ্টাৰ বিভক্ত কৰা হৈছে এটা ক্লাষ্টাৰটো হৈছে হানজাংলাংছ ক্লাষ্টাৰ এটা ক্লাষ্টাৰটো হৈছে ডিফু ক্লাষ্টাৰ আৰু আনটো বা তথাপি এই ডেনগং ক্লাষ্টাৰটো হৈছে গতিকে এইটো বহুত ভাল পন্থা লোৱা হৈছে কাৰণ এই পন্থাটো লোৱাৰ বাবে আমাৰ প্লেয়াৰ্ছবিলাক তথা দূৰ দূৰণিলৈ যিটো খৰচ পাতিৰ অভাৱত প্লেয়াৰ্ছে বহুতে ভাল প্ৰতিভা থকা প্লেয়াৰসকলেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আজি সেইসকলে প্লেয়াৰসকলেও আজি ভালকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে এই খেলৰ যোগেদি মই সবকো বা আমাৰ ৰাইজৰ তথা আমাৰ গোটেই ব্যক্তিক ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু কেইবছৰমান পাছত আমাৰ ডেনগং বুলি নহয় অকল কাৰ্বি আংলঙত ভাল ভাল খেলুৱৈ ওলাব এই ভাল ভাল খেলুৱৈয়ে গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে সুনাম অৰ্জন কৰি আনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ ইমান মতে মোৰ Pina birta bangke kang tonik lo.